Sembut mitrang ba kajala ba persatuan tensong lo ai kajingkular ba sispa iwe person ba ka sarkar kansong ra ya kamat jingdawa jong kinohikai kebadan hapo kalama Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom hakasin song kajelang ki kanhun menteri ka sarkar kaban salong ban ai kajingmunjor hakabai day ba kajingdawa ban kentiu ya kutulop na pedeng ki wepan ya kani ba persatuan ula penpau hakinong ilam ka Fastom hakaji kendo kabolakot ya kini kinong ilam hapo ka office tekam kajungu Habai keren bob no ektian ke Fastom uba mebon lingdo ulai thu uba persatuan ula ai ka jingkular ba ka sarkar sispa iwe person kan sara ke jingdawa ke jongki hak sin song jingalang kaban salong ban ulai thu ru ba ka jimbamra ya kamat jingdawa ke jongki hak sin song jingalang ke kanhun menteri ke barang sudam kadai namar ka jingbamla ban poi u menteri bapai ya katrat puli puti Halo karai bikin lip hayeng no ni kindang peteng ban samit hausurok uba mebon uloong ba ya kani on sai sim da karai jong baro kino hikai ya ka ba on sapan mana khamsiben ka shitarik naitung Nila yo banyakran badia peliu jumut ba balai ba ka sarkar hadu menta kampala ban approve ya kata ka jingdawa jungi ba hakal last meeting ka bangi ya kendo badu rangba menteri rangba jong kajala usa konrad ke sangma haka khatar trek jong jemang laong ba ya kata ka demand jungi on sapendap haki lai teliki cabinet meeting tikum ta ngila up ikilai teliki cabinet meeting ka khamjai bat ngila wan phai byang sha surok kumba ngila mendap pa tengba hadian bangila kendo ya menteri rangba sembut menteri rangba jong kajala ngila syam ba ula batai ba balai ya kanika demand jungi ampalaban approve hoi ula ong ba nakaliang jung ula admit ba kaladon kata ka delay ba ka khamyat kumba ka debanyat namar ba ka cabinet meeting ka balai kata ka balalong haka ar punyo trek menteri rangba bari pet ya puli puthi absent dane khamyo banwan ngimtep na kanu kadau tang bagi ong ba absent de na kata kadau ba kimkwa bakin approve ya kata ka demand jungi ha ka jingbom don lang jong menteri rangba di peja ka puli puti kumta persatuan song ula ayangi ya kata ka assurance ka ba 101% ha ka ba ulaong ba in the next cabinet meeting ka education baganika demand jungi kan dai top priority but kinsa approve 101%. Ya kata ka 101% ngalakeli biang na sembut menteri yang sepiang yu mana kat 0% biang 101% yang dilaong ya kata license pala dah pikeli mapiru insong 101% ni tikumta ngila ya plejumut bangilaong desa ngingin ni up kan ya kata ka cabinet meeting ti yang pi yang lada pi up yang ni cabinet meeting yang ba ki senai kita kino hikai ba shang stia bagi ko bakin lenyo sieng bakin res bakin tia dak masuk de kumta yang ba ikerpat ya kino hikai bakin ba kin lenyo selagi jong yeng de ikerpat ingi bangin pensungutu kino hikai bakin lenyo selagi jong yeng hendrai nga bat mengi gilaong ya sembut menteri ba kata kalong ke bae bangimla bangin sim ya karai marngi ngilong tang kita ki ba represent ni ki hendai haka Fastom hi kumbang laong nadu basdang baru ngideki leader halaka jong kan nongrep ti kumta ngi haban let bat ngi haban ngin pensaya ki ya kata ka bangila ya kran me bat ka syong ka decision jongki bat mai iru yong ba irrespect ya kata ka decision jongi ndai yong ba my wish and the wish of the government kata di bang quote imo tek kumbai yong mi yong my wish is that the teachers will go back home to get a sound sleep kata ka di bai ong mi tang quote bi ti kata ka di tangka jingkwa jungi bangi ngidiban bot kunta kata ka di ke ba ka school managing committee bat ka sarkar ka deban sungthur ngi de tang kinong tre ngingim de kita ki ba aikam te kumno nginte ba kita ki ba aikam ki ade kumno ba ka sarkar kata kalong out of context jong ka jing sungthur jungi namar ngi de tang kinong tre abangi de kinong tre ngi sungthur ba katulok jungi kalong kat ne bat ngi yo naka sarkar te hot sarkar kalong ba ka aya katakan lump-sum grant syaka school managing committee ti habangi ong lump-sum dan teng gibre gi perkhat ki ong ba ka sarkar ka abi kan ni ka pisa ti ka syong school managing committee kan no kan ai tulok ndai kamlong kumta namari ka tulok jungi la direct da ka sarkar kat no ban ai yano ti kumta
kumpangan cu benrap yang ya ke ka bangalaong khaman chua ki LP ki yo khat 8,000 ki UP ki yo 100,000 ki secondary ki yo 8,000 baki higher secondary ki yo 8,000 but kani katulop kalong kaju baro kawai ka state Meghalaya omdei tangha kawai ka school ni artli ka school te kata katulop jungiru ni hapan sign aka utility certificate te kata utility certificate la tho shai uni no hikai kerteng gumta kat ni katulop jungu pat ni hapan sign te denang taru kan bangi teba katulop jungi kadai kat no te kumta ngiru nginut bangin wan syakmat bangin ya dawa hakata ka jingi dei jong ka sarkar ka managing committee ngingim dan jingtep ie kaya dei kumno kaya lad kumno ngi tingi dei tang kinong trai pat ngi skutu bangi ngi yo ya kata ka tulop na ka sarkar te hajing sya ban ong ka jing ya pher ka ba kendu mengingi ya kendu yo sembut menteri bat yo menteri bari pe yak puli puthi kam dadan thane ka jing ya pher hindai kadan tang kata ka continuity ka bangila banong ane ka jingbut din habangi kendu yo menteri bari pe yak puli puthi long ingi ba ka phi ni ngiladap kular de bangin sa IP kata ka enhancement ngiladap kular ti ong balai bat pidang syong ni surok ti ka jubab jungi yu kalong ba ngidang syong ni surok namar ngimtip lanu kan wan kata ka approval bat ngimtip lanu kan wan kata ka notification na ka order bat ngila ong ruba ngimtip hadu lanu kata ka laban simpor ti menteri rang ba bdipet ya ka puli puthi ula ong ini ba ki kensa pendap ya kita ki demand sungi sun ti pula penon kami kata kantin sun kamut sa katu kan nipor ti kumta ba ngiyo ya kata ka ong sun ngimpat hun ni lit phai yang sa surok namar ka danglong tang sun tingin tep kata ka sun kala benjrong adu kan no hendai habangi kendu yo menteri sembut menteri pantakasngi yo ba presiden tinsang sembut menteri ulong ba ya kan ke isu jongpi pansa result ha ka cabinet meeting ka bansawan kata ru kan de ka top priority baru ula ai ka assurance ka ba 101% tipila smutu 101% uang ba kan jabet ngin approve no pat pinsayo ya katakan notification ka bat kataka order na ka government dikumta lada pipet ya kan ka jingkendu jungi yo menteri badi pet ya puli puthi bat usembut menteri ka ditangka continuity kan kamdan kata ka jingbom hon namar hapor bangi kendu yo menteri badi pet ya puli puthi ru yang kadang kata ka positivity na ka government bahkan ai kadang kata ka positivity kata ngila adaptif nado ka khat artrek jong u jemang ru abang ya kendu ya u chief minister badi sa DP Balang ngila dan kata positivity nado kata ka pon mal adap kila adap commit deh kalau adap dan ke commitment nado kato kipan lightly cabinet meeting but kadau bangi keli balai pada adin ka cabinet meeting ke balai ompatlah ban ai kata ka jing dawa jungi ti sembut menteri ilo ong ba kadau ba kimpatlah ban ai kalong ba hot kila dia discuss haki artli cabinet meeting dah cabinet meeting ke balai menteri rang ba badepet ya ka puli puthi uklam yo banwan na ki daw ngimtep ki pamla kya dia ki ong ba kimpat kwa bakin approve ha ka ba menteri rang ba badepet ya ka puli puthi dan di kumta kani kan next cabinet meeting yang ba baro ki menteri sarkar kendan makin sa approve nyata ni ki ba treru ngimtep manu badan hapoka managing committee baladangi long ngitep IWR mo manu badan ngimtep managing committee kat nungut kidan ye namar bangi ngidi kinom tre ngidi kino hikai ngimdadan ayutan ngimdadan nongkom dong ngimda syampang kita ki eke namar kata ke eke kadai jong ka school kadai jong managing committee baka jing dai jong ka managing committee baka sarkaru ngimda tep namar ngidi tang kinong tre te kumta haba banyakran syapang kata ngaru ngamla than ban pen syampang epi ba balai ki managing committee ki muan chakmat lesi ki muan chakmat namar ba ki bunkam ki haban pet ya ka school namar ha kawai ka school kim da bun thane ki ni ki no hikai ad hoc ki bun ki wei ru ki no hikai te kumta ki haban pet ki turu kimla bakin wan chakmat banya syong bangi tang namar bangi dan ngidan dengut musa dikem la banwan diki haban pet lang ya kabha kamiat jong baro dikum ta atraina kata kadau ka managing committee ka khampawan chakmat ngirungi khampat kelijing keli ka managing committee hadu menta balai pimuan chakmat baka managing committee ru hadu menta khampat kelijing keli yangi balai ba phile kumne bat sakawai
kuman chupen kan mau hakani kapor kibun ki skoli barang yoshti samo break ti kata ka jing bomlet jungi school kam kata ya no namar ngi dang yoshti lada kum ba ngin chuben rap lada ong ba le film le school kum no ba yoshti tingap song yeng am tipanya ba song yeng iwan no ang ne namar ngi kam payo kata deman hari minta pada ngila yo kanya kata assurance ka ba 101% ya ka ba sembut menteri ila benrap license but ngatip berubah da pilik kili in ong kajuhi license long 101% but ngam try include ngirung im kachu ngam tip kajinya dai jong ka sarkar but ka managing committee handai lada pikeli yang asimet ngala banjubab simet mo ngamla banjubab na mentaki wai yang asimet hi kamdan kata ka percentage dia nak kata daru bangan sanut bangan wan sakmat namar kamdan dia kata percentage bang hapan ai ke school managing committee nang hapan ai no ka salary jongala tho ong tu ar pusa ho jar manga de u no kai high secondary tiang tu ka salary jongala tho mebon lindo ar pusa ho jar bat hapan sign tu haka tu ka certificate ba tho utility certificate hang tu ka tho ar pusa ho jar ngayo ar pusa ho jar te ngam tip bakadon kata ka deduction ne em te kita kino hikai le si kiba mat kiba ong ba kadon kata ka deduction te ngamla mo ban kran naman tajong ki pihak ban kli na kita kino hikai ba kadon sisya kum kata ne em dai lada phi kli yang asimat te ngating ong ba kamdon yanga kamdon dai yeki wei te ngamla ban kli namar ka kumbang ong epi na du mene sa sisi na nong biang ngam tip ka jing dai jong ka managing committee bat ka sarkar namar ngi dai tang kinok tre